ele vaenga le sa le defamation a Samoa because o le lalo le criminal code a Samoa. Hey. And I personally I do not prefer le ku o le defamation le lalo le criminal code. Onga contradict male writer kangaka le kong constitution. You have a freedom of expressions. Ang kuo defamation ele o le fasi kangaka o le fa le anga kangaka. E pe sinu mai fa makalanga. And availa if some people might be saying, oh, that's different, but you have a guarantee freedom of expressions as per the constitution. You have that also supported by the United Nations Universal Declarations of Human Rights. Freedom of expressions. I isau le criminal act Samoa lua fiscal korula ka kia defamation fa me fa abolia kanga o le o fa le anga ya something to that effect. La wa fa le anga ya mai ni upo mankala le fa maungia o le fa pui le koluma singa. And that's the last time I saw the Crimes Act 2013 like. So ya kia ula, if Samoa is serious about their democratic values, this is one of the fundamentals here upholding our democratic values and principles. Hey. It's the freedom of expressions. Avele defamation, eko lesivo. That is where ele afia is follow away from the criminal point of view. Ele fa piola afia ilo fa yakule si akingo criminal records sa lunga ya oelenga modia oil fa leanga kangaka. You were charged criminally ile falang kangaka for defamation. Ava pe ku oinga ole aleanga ifuole kamali yanga or kangaka pe approve. Instead, avile civil. Ava pe ngi o ki kango fale yanga oya lengi evidence justify ai ia kala sa ufaya. Ngai kangola ile ave o court ila lo civil fa pe mai fears fulu wafele le cost of reputation. Meva penga then approve la afa pe wala ole koko ngia le sala as per the court order or the decisional court o ngala ka amilo ai dola ia le wo solia it mafayonga molia u ile Crimes Act on olowo le uska ia le fakonga fa masingonga. So yeah amaka mela ile civil pa umaya pe fa pe mai fa salanga pe mai le fa umale alfam singonga pe you approve the evidence justify the opinion sound. Therefore limaka la le damages ya tapuala mos fa ka inga ava pe la pe ko ngia limaka ari mos fa ka inga for so it's where we protect the freedom of human rights, and also have some remedies, appropriate remedies. Whatever more taxpayers. Only taxpayers le kau le va ia le kau everything. Instead of a pair low for yasekala fa le ngai lo o kamari yanga evidence approve. It's come from my pocket. I have a pela ke musu ko kongi. O le ala pan mafuanga. Ngai ko le avile ko. O la wole uska ia sa ngi le fa ko marko. Amai lo le ura ko apia. Contempt of court. That's a crime.